wa keriamen ya Allah azza wa jalla anu Kur'ani delamen khaberi obavestin amen ki sura Hajj wa kerindoi wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. So ko prevodi značini hem tu men pominen, hem tu men andinen e Allahe ko odredi medine, hem tu men pominen e Allahe ko odredi medine. Akava lafi ayyamin ma'lumat, odredime dive u stvari značini ili odnosini pe ko anglune deždive taro maseko Zulhidže, ano ko amen trenutno nalazi amen. Maseko kole se o Allahi azza wa jelle dingja sovli lesere anglune trećina va kerindoj wal fajr dawa sovli ko sabahi pa nastavino Allahi wa layalin ashr hem dawa sovli ko deš rakat wal fajr dawa sovli ko sabahi kerkera pelafi tawakaya sovli dawa sovli ko sabahi. O islamska alimija isilen različito mišljenja. Je kolendar vakerena kaja kavaja sovli odnosini pe mislini pe ko sabahi ko divetaru bajrami. Dujta vakerena kaj tano akava sabahi mislini pe ko fejr ko sabah namazi. Dok angune mislinena ili ko mišljenje itane deka kja sovli ka Allahi vakeri wal fajr odnosini pe ki zora ili ko sabahi ko dive bajrameso dok ja vera misinena e vakerena na akaya kava sabahi kola ja Allahi dela sovli odnosini pe ko fajr ko sabah namaz. Pa nastavino Allahi vakeri wa layalin ashr hem dava sovli ko deš rakja. Akla deš rakja ko baro dilimi, ko baro ko torta ro islamska alimija, tane u stvari akalan gune deš rakja ili diveta ro maseko Zulhidže ano ko amen već kuvjam. Pa kaja itan jekta ro lakere vrednostija so o Allahi azza wa jelle dela sovli lencal. O Allahi azza wa jelle kada ne sova dela sovel, kada ne sova dela sovel, ananete del sovel ne sovaja, osim so nešto tano baro, hem so nešto te pena vredinela. Donese pena prvo fajda, so se kera lafitaro maseko Zulhidže i tano odova, so Allahi upravo angune deše divencar, lencar dela sovel. A Allahi na dela sovel ni sovaja osim od ova so nešto vredini, hem so i tano nešto tepena kibari deređa. Dujto fajda ili korist so se akava masek tano bitno, hem vredno, tano od ova so o Allahi kergja najšukar divete oven baš akala deš dive ko celo berš. Pa kalaj tane dive, deš dive anglalo bajrami, tane najšukar dive ko celo berš, pa čak tane pošukare, hem taro palune deš dive ko masek Ramadan. Pazine. Anglune deš dive, prva deš dive taro maseko Zulhidže, tane pošukar hem povredna, taro palune deš dive taro masek Ramadan. Dok o palune deš rakja taro maseko Ramadan, tane povredna taro anglune deš rakja taro maseko Zulhidže. Pa kad te valani te razuminajem te svatina, ko bori bitna hem vredna, akala diveko, akala maseko, ano ko amen kuvjam. Znači, ako je tane povredna dive, taro palune deš divean do Ramazan, onda varani te svatine ki sami tane deređa keriba ibadeti
cu akala dive. Cu akala dive so se itane posebna, hem so se penaka itane povredna, hem najvredna ko celo berštano baš udova, so ano lende arakjola je posebno dive. A odvajtano so dive taro so jevmul arefa, dive taro arefati, dive ke da ohađije ke denape, ko dive ke da Allahi oprostini, ko dive ke da Allahi tarjago oslobodini. Dole se itane akala dive bud bitna. Pa kad ne bi oven javera dive, kad bi arakjola ko akala zul hidže, samo dive taro arefati od ova bi ovela dovoljno. Isto ja taro vrednost akale deše divengo i tano dova, so kilende arakjola angluno dive taro bajrami. A angluno ili prvo dive taro bajrami, ko but alimija i tano u stvari najvredno dive ko beš. Sar dokazi baš jakava o alimijava kerena, hadisi ko to pejgamberi alihi salatu wassalam kava keri, najveličanstveno dive i tano dive taro bajrami, mislim pe ko prvo dive. Pa taro vrednosti akale divengo i tano hemodova, so ko akala deš dive, taro mase ko zul hidže, arakjona pe ili sastajnena pe o ibadetija, koja narakena pe na sastajnena pe koja vera masekija. Pazim šukar. Ko akala dive i situt gotovo sa o ibadetija, koja naštija rakelen koja vera masekija osim ko akala dive. Pa ko akala dive isijamen namazi, isijamen posti, isijamen sadaka, isijamen hađi, isijamen činiba kurbani, hem pa nabutja vera guča. So akala zajedno ibadetija naštija rake koja vera masekija ta rakjon pe koji isto vakti. Našti astarelen koja vera masekija. So se o hađi tano odredimo koje kvakti. A baš tane akala dive ano kola rakju pe hađi. Akala itane dive ko to manuš kaldini, ko te kurbani činela, ko te postini, ko te sadaka. Znači sa ibadetija, a rakjona baš ko akala dive, kada koja vera masekija ili ja vera dive naštita rakjelen. Pa kalajtano jektaro sebe plukija ili jektaro plusija sosa kala deš dive ovena, najvredna dive ko celo beš. Pa vakeri o Resuli alaihi salatu wassalam. Na ne povredno delu, na ne povredno ameli ko Allahi ko ašaj o insani te kerel, taro akava ko ašaj te kerel ko akala dive. Čun šukar. Na ne povredno delo buti ameli seva pisar goteva. Na ne povredno ko Allahi. Ko akala dive te kere, ko ašaj te kere. Znači na ne povredno. Ko akalan gune deš dive, ko mase ko zul hidže. Pa ashabija pučne pejgambere. Ja Resulallah, pa zarem ni e borba ko Allah je soro drumo, ki smisla na vredini kod ja deređa, na nepovredno, perino pejgambera i selam tla, nije borba ko Allah je soro drumo. Osim o manuš te iklol, te marelpe, peja, to jest penelseja, pire trupoja, pire teloja, pire maleja, pire barvalipa, hem tarodova te ne irinel pena palal ništa. Osim tega, pa pazi na kate pena, o šukar amelija, o šukar delija, kola i kerde, ko akala deš dive, ta ne povredna, hem nakhavena saja vera delija, osim ko akala slučaj ko pejgamberi alaihi salama kerga. Osim o manušti i klol te marelpe ko devleso drumo, petrupeja, pire barvalipa, hem tarodvati na irinel napalal ništa. A saja ver butja, kola kačerevo manuško akala, anguneš deš dive ko akala maseko, ta ne povredna hem sana kavena. Ko bori bitno, subhanallah, doko manuša di kindoj,
kaj preteringhe ko haramia. Nikad poput haramina sine nego li ko akala deždive, subhanallah. Unša preteringela ko pire bijala, ko pire muzike, ko pire alkoholija. Hem sa kava harami su najgore ko life džala. Umesto manušat di kelen te zaptinem, ja kanaja nikad, najmangledive, najšužedive, ko celo berš, ko ibadetite oven, Allah ko pire haramija preteringhe. Pa sara vela menge ko hadisi taro Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma, kao pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kerja, na ne pošukar dive, taro dive, ano kolaj tano o ameli kerde baša kala dive. Znači na ne dive, ano kola šajte kere da ih buti, a to ven pomangle Allah se, tano kala dive, ano kola amen trenutno nalazina amen. Pa kala keri Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma, fa akthiru fihinne min al tehlili وتكبير وتحميد. Apoi zoriar keren tumare lafia la kerindoi la ilaha illa Allah. Allahu akbar alhamdulillah. Kala diveitano praksa tarangune generație taro peygamberi aleyhi selam suneti da o manush te zoriar keri so poput keriba lafi akala trimbucha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Klaitane, lafia kola de manusha kala dire, balani tezorear keri, emso pobuter lente izgovorim. O Ebu Hureyre, radiallahu ta'ala, taj o Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, Bijan sine ko pazari, ko akalan gune dež diveta romase ko zul hidje, hem ko glaso zonea bi u kujneno tekbirja, ne bili o manuša te šunen, pa je mola palilen de te počminen te u kujnen. Kvasi, agyar sine ola svatinge, a kava star valani te keren. Ola svatinge o vredno staro, a kala dež dive ko mase ko Zul hidje. Pa Omeri radijallahu ta'ala an, palo su sine kergea umra. Gelur ki mina, ko akla dež divetaro, mase ko zul hidje. Gelur ki mina ko šatori beštija, hem lelata ašđari te počminen obre dia taro hađ. Pa bešindoi dok beštija, lelate kerel tekbirja. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Abha sar, magjar vas dia piro glasu. Pa sar ko bi godna kel avrial, pa bi šunel, pa bi počmini paloleste isto dova te kerel. A kana valani tove pozoralo nego liko Ramazan. So se pena. Su sa kajajtani bitka kana po-opasno talo Ramazani. Su se ko Ramazani neli sine pane penajo šeitanja. Pa sjanne dušmani korkori tuke, tiro nefsi. Hem boringjan tut samo tire nefsea. Ama kanaj si tut duj neprijatelja, duj dušmanja. Pravdeo šeitanja, hem plus tu korkori tuke tiro nefsi. Eze pena kana valajim to je pozoralo, nego li ko Ramazani. Kaja prilika avela hem džala, avela hem nakela, ali o pući bej, da li tu više kadore sela. Dole se mamuk te džala iskoristim, nakavku ibadeti so poput zikri ker. Se ajeti koja pominjam neki početka, pominen andinen e Allahe ko odredime dive. Pa eke klajtan odlo odredime dive, taro kola Allah fikeraja. Pa sađi ko bajrami mačoven, te pominenole, zikriole te keren, hamdi, šukuri, so pobuter tekbiri. Isto ja posebno je tane dive, anglala mende baši dejba sadak. Posebno je tane dive baši održiba, spojiba, familijarne veze maškara mende.
posebno i tane dive che riba šukaripe, posebno i tane dive che domanušu alani uporno te ovel, te duriari tarošeri, a tu putini ko hajiri. Hem butja vera delija amelija. So se od delija amelija, ker de ko akala deš dive, tane najmangle ko Allahi azza wa jel taro celo berši. Istoga ma propustinen posebno prilika temuken atena postinen od devetaro jeumul Arafa. Od devetaro Arefati kova perela četvrtak inša Allah. Postinen nagrada i tani bari sarvakero pejgamberi a.s. ko kana kavio doa dive ko postimba nagrada i siretaro Allah iso. Ko si ba haramija berš dive anglav, hem berš dive palav, so insani ka kerel, ja Rab. Ogromno nagrada. Jek dive postineja, o Allahi duj berš haramija ko sela. Berš dive anglav, so kergan, hem berš dive palav, so ka kere. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.